am ram. خلي بالك يا ماما، استخدمي صبعك او القلم عشان نعمل سلايد ونبدا نقرا بشكل اسرع. ram. طب اللي بعده، فاكر ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه دي بس صوته د. طب د. am damn. وده دورك انت عشان تقول د am damn. ودلوقتي انا هعمل لك اختبار، هديك كلمه وانت تحاول تقراها لوحدك وبعد كده انا هساعدك. برافو، مظبوط، ممتاز. يا am yam again. يا am yam. ممتاز، صح، برافو، مربع. ج am jam. excellent. اللي بعده